Oipu thangkhomang song tak ama hin article zi theme ta zong hin lekha bu yong tampi azi in library ka chin a zong aleka ro tampi ka muzin a hoi theila in pa cha zong la in I bol zo lo kha zong a bolin ki thang a piom hen lekha thim ta mi ching ta zong a hi tho nai a hin tu ni khwai sei no mu chu ama hin khat ve tin article a hin zi na hin mi a hin got te jen tu ni khwai egela le hin lekha thim khat pastor khat elo pathen thusei khat hi na dinga egel to cha na hin thing wang hi ka sapoi ti ka sei do no me nei mi mol pen hi zong leng ka mi mol pen hi na thu hin I chan ge ya itu se ui hoi mo am I chan ge boy ham ti chan ge ka he do thia le aching pen iti he do da iti ma da ding ham ti jo hi ka ta lang no me hi chi video pu alo wala pastor thangkhomang song ta article ji na chung changa tu ne ko holim na in nei ke dio hi aman article hin ji si la hin GMFDI support mi khat a hi ji a chu GMFDI to kril le lang hon thu related lang thu a hin sei jing ke yen adem GMFDI support lo adem jing ho hi got na in thu in sei jing a hi le aman article hin post si le WhatsApp group ma mi kin yil te hi aman la anu changa post posting hi chi hepa ka ti dinga lom elo hepu ka ti dinga lom heo ka ti dinga lom jong hi mai thei pathina tong khat hi alo wa lam pham pathen thusei khat article pathen thu ji khat hi ta le hen gotte to na thil khat ga se ya ga zo sa nga chu e hole hoi ka kidam sa nga chu tu lai non Christian Hindu ho zo amo zo hilin lang point lang amo zo hil theu tim pho the zo le hung pha zo na di e ho ki ka ki to mo ding kidam na ding za chum chum wang hi bol da thele hen ti dei sa om le jingin e article ji ho zo e hole ho ki to mo na ding hi atam ji le jingin ken jong ka simjin kamuji in a hoi ta tamjin ai wanga aning khan a boy khat anom ji in hi chi mi tampi a kinil ji ni tu chunga vi var he di yong chu pu pau elo pastor thangkhomang song tak hin amai GMFDI support khat a hi tok thona hin ama in hi chung chang to ki relate na hi article khat a hin ji tu ni kha ai ho in holim na in nei dio hi article ki ji hoi di sa nam hoi sa naw na GMFDI support ho chun good tinawin tin a support lo ho yong chun tuni kha a ke sei pa he good alo wale pastor pa thu sei hi adi poi bad na xyz adu da dim de ta chu he chonu na ton to ko ma ai ga se hin tin adem hon dem mun tin a sei pon sei patan cho chu e ho kum na di he poina e pi jong le pu pastor thangkhomang song tangin article azi na a hi ama hen vet sa na video kha hin koi cha ken wang tu ni kha in YouTube ma hin video kan koi pon aman article video kha ain ko ya anoya chu pem article a hin ji cho hi cha chu vet sa na le ma chu hiti umai cho numei kha la pasal kha hi azon pet go ta bang khat ki mu cho kha ve hi ga be na le nu pa hin kho mangu dana ki lo huna ai wanga chu evet na la chai na langa kho koinu pa hin kho mang himala jim ki chim na yo ani cho apat na kho zoom ki bola zoom camera ki bola pam aling se na body ling se la aki ka hun lo amai chang hun ka la khat khu me nu la pasal pa aga aki ka na cho pasal pa ma ho achunga pangda na ga aki lo nu pen kho mang ding da na ki lo hu cho ai ma zoom ki bol cho tham khat hongam la chang gam la che pan aga na ani na che gam na ta zo na khapa chu bunga jim adoma khanu chu I ma ai pham khat wa da chum chuma bol pe zo ana hi cho anaya ai na chu manis nu pen kho mangu ta bang kilo wai cho hi chi ve sa na video cha hin ko ya pastor point thu hin ji cho hi chan ji na chu hi chi lim hi veleu chun na zoom se so ding na vet ngam loading a hin ta do pa jong hi hoilang pastor hi za hi ta bang lim thang hoi a hin dop lut ham tia thang adola nei ho nom ding ai ela ken ka vet sa le nangin nahi sa hi ke bang lo hi nangin namu hi no mei khat le pasal khat zon pet lut hom pet dana namu a thang hoi na sa vet jong na vet thum lo hi ken ka vet sa nom chu pasal khat le no mei khat jim akisip thon hi a hi nei ken ka vet sa chu lim pata a hin nangin nahi sa chu lim thang hoi hi chi ke su moi pon nang su mo zo hi aje chu alim chu pati ana ve thum lo na ve chep zo hi hi chi tu pe nam pi buina hi tin thuma kai ta bang cha hin sen hi cha ya abana hin vet sa na number 1 na a hin sei pan ta in pastor puna sei na vet sa na khat na chu nam na tong CSO ho example in a hin pe ni tu pe na i ha sei pe nu le
athang odola I ha ho pe no hi nampi thaleng lam kaya inei ho KNO UPF lam kai ho so group ho le non so group ho MLA ho Kuki NP ITLF Kotu KKL KSO adang dang amoi a hi venei amoi nam ngai lu lo amo ding bo kivet sum ngai lu ti athang adola I ho wa hi tain hi chi hi e ho zo in evet che ai lo le igin mo zo hi mai the ami mo khat le ni khat nan te hitai nam sung ma lam ka inei zo sio se lam bo to evet che wa athang adola I ho le nam pia dinga iti hang sanwa iti hu zo diu hitam aphalo lam zing to vet chama gin mo sanga asung thu het gela to sat a pha hello ham hita hi tu pe nam pi din muni asilam bo to ikivet chewa ikigin mo to wa kita san to na behela yum pet o hi lainat ume ikita san to lo teng la ima cha ketong do thelo ding hi atiani ani na se na chun GMFDI muna Pathen ko na a hin tin inam piu atam zo mong hin GMFDI muna Pathen ei ko naw hi ta sanding agumong mong povin ko bru ho a hi ve Lord Siva ho kaw leng pa ho hi ve tin athang adolin thui se ju ve heji chon GMFDI akimen pha pole ati alu tha jing zo akitame heji thildang je hi poi nangman amuna na phot chet loji na helum loji hi bove amun ta velhum ke hole apha se amuna tauna a chi jing honwang pathina kun momong a hi ti apha che nun kon I zanin sei thang hen lang to nom na nei jong le ata san det jing ve hisi amuna ki phung khun asu mo hi pon nangin na vet chep zo hin nang su mo hi bo ati cho amuna na phut che lo lai sia thilha na hi sa jing ding a hi Pathen thilha hi sa kha ding hi wang sit pen tin a sein hisi chun amana sei bena chum tu piet inam piu kisu mo nai thildang ji he poi nampi thalenga thusei na tongzo sia silam bo to evet chebuwa chole inam piu ngai lu zala e hung velo hingjing Pathen ta sanding golova thila to evet chebun ke pau he atis asilam bo ta kivet chama kigin moi lagaw phalo satanin aman cha nomin phot chena ki ta san to hi Pathen deilam hin Pathen aman cha no mai mi pha khat aphalo dia vet cheba gin mo kha ki ti wang sirum ta hin a kho za che chu Pathen thila ho vet chep kha ding ton so na ham sit pen ta atis heje te ni hi ki su di teng le inam piu damintin Pathen jong lung thayin tin joting gal zo na jong ap te du ka ta sani ati chona GMFDI amat si na ko na na ki sia epam na pom noma naga ki si nom jong le viver so nang thu tan tin na pom nom lo jong nang thu tan tin na chi ka la chu ke ma jong jat jasin ka pang nom pon ma pasar pa article ji chu hi phana sa lo pa wang chu comment in hin sai tan na he chi o chu a hin ai le ho in tu ni khwai sei do nom chu mi ching khat mi thim khat hi na zala leisi chunga thui hlem ipiam adi la he thim theilo khoma inop nop sei ding ki te ka in pu a kati zat na pen khat zong a hin ta pasar pa evet na le hin GMFDI support he ti hoi ta ki mu chu ai wang hi ti champi Christian hin kho hi man na wa hi thui hlem to hin ki vop loading ta san loading ti hi Christian te in chi pi jing hoiza ai wang tu ni kha mi ching mi thim ta doctor degree nei ta zong thui hlem ho adiam di lam he thim lo wa om pa ken wang mi ching pen ki gel hin lam min mi ching pen gel ken anoi nung pen ka gel hi amunang doctor tampi ta chu pastor tampi ta chu ken thui hlem ta sana adi he thim thailo ho hi MAMTS PhD doctorate zat chang le ken anoi nung pena ka gel chu khusunga chu don pa zo ho ama ho price ka pi nom na lai hi chula mi chinga gi gel ai adi lo he thim ngai lo ham leisi hin komandan he ka so bete ho na ji thailo wale na thel choi hin na thana hong pang thai chu ithu sei mama e ma thana hong pang thai ti su me lo do su tu lai tang le si te om zo sin aneu pena isamu asau chan le samvona selona isamu ega ke woji vinai samvona mun i thun teng ole ba che le samvona sam thi ho su thieng na amanu hai asunga khu atui angli le ki tung khat imu diu a hin na samwa ga chi ho chun ga aveleu chun amin chu
balbisai ai lo wale balbisit tia jong kisun imu diu cho hesi pik sei na ham elo le kun ipiza hin sim do a hi jong a he jong ding hello jong im do cho hesi ka la ho iga sei no mu chu iga example man no mu chu hesi balbisai elo le balbisit hin hesi hin sim do a hi Morris King kitepa ahin heci samvawa achi ama he agachi aile berber pain avo pi dan le dam theina to kisaya aman cha ba chela samthio asu thing dan thasam asa azia lungno mota a in kile ahin hija chu tabang na puthe ho thana dinga lo engli le chu asim da samvam ho zo sorry samvo ho na samche ho ti dan chu am ho zo si cha ki cho asa hin amin chu barbisin asa ai hesi totna min ke sa to bang ahi balbisit ki ti chun kill the berber samvo pan alo samvo nu chu thatin ti nai cho samvo pa alo samvo nu man cha dia ki simpi ada dam theina to ke saya midang khat chunga kimang man cha chu midang khat chunga akiman kiting natna hisi kaima the ho thana dinga ki simpi lo phata lo ki simpi lo phata chu amang chapa thatun ti nai cho amang chuan ipi ki sun ai a het u alowal a het lo wa ha khoi pa lo hela aman bang u wa hin tu lai khangin jong iman cha diwa e ki sim pi o thilpha tam ta imang hil gam ta win adia nam sunga se dinga yong ithil chai o him the thar na lawra I hau naw I chi naw I thip naw isum la pai o nidan khat jong om lo le hi thei ta lo wa yu mo so mobile phone ho jin jong e hon manglova am ho zo ikimin sa wa am ho zo ikiman sa wa e that thia pangam taw I thu sei la sa ho jong man cha thim ta lo am ho zo ikiman cha sa cho mi ki pal na thia ki sei do gam ta he si pa hi lai nat ta ai ipin do wa pa na tha in kiti pau cheng to hin pin do tha hi win ho hi satan zulasa khamna thei lo le ai ho ne za chum hon tha din thupi ei nei chi win chuta bang la a leng hi ta win le si chunga hin thuil hem za chum tha ding ei dal le win tha dia thupi sa mi hem ho hi ching thei ta a hin bang win e ho khat chi jong hingoi te ti a hi ikiti moi ezima basal pingzo se chu thadia thupi ano ma chon mosi nu jache bet chon mosi ana hu do jawin persian lengpa hasuras khanglai jin thadun ti thupi ana umen esther lengnun thadia sa ami te ana hu do ni thadun ailawal hichi khachi a hi chi thudi a hi adi lo kha thudi hi ta ki sei ho na hitabang thupi hi a jing wangin hichi life to ki sa chun a hu do ding ji su hi an jing nei ama ita san bo wale hen ei hu do jing dio labu si pain pakai jin nanga jingin na hu do din na ji na ding jinge sunting ni san sang ponatin zanting havain sal ponate pakai in thesi zo sia dal do natin noi dam jing nan te ta paton so ge pakai na vai ko na vai lon ching jing han ati cho na tuni kha chu thil hem zat chum ho isei ho jong hi kha ve tin e ho that na hong pang thei chu ithil chai e ho ma chung ang chu thei thal ho jong e ho na ukle sa pyo e ho kha ve di ka na wa hong I thei chu na thil he ma jong ching theu din thu se la sa ching theu tin adi agam sunga society ki to na ding hale hem le thal ho phate ki chaman cha thim hoitim sumle pai hau na man cha thim hoitin na ichi na man cha thim te ti hi ita lang no ma cha thil hem ho za chum thadi lo ho jong dovla gimnei ta thil ho jong ki chagun se na po te Pathen thudi ichi pi phana alam pi hin gong nan te ti yang hi sam la bu ko na ki mu do thei chula hisi pastor pa article ji na chung chang tu ni kha holim naw he chan cho hin tin di na sa am na longya itabang ham komena hin seitan